Dobar dan, nalazimo se na sajmu sporta u otvorenom studiju Fakulteta za sport. Sa nama je Marko Stojiljković, četvorostruki državni prvak u snukeru, sportu koji se smatra igrom uma i preciznosti i pripada grupi bilijarskih igara, ali je za razliku od klasičnog bilijara ovaj sport znatno teži i samim tim zanimljiviji. Marko, dobar dan. Dobar dan. Možete li nam za početak reći koje su osnovne razlike između bilijara i snukera? Pa evo ovako, više puta sam navodio neke razlike i neke paralele, ali to su potpuno dva različita sporta. Na prvi pogled stvarno liče, međutim ljudi primete da se igra štapovima, udaraju se kugle i postoji tu 100, ali u stvari je kao rukomet i košarka. Lopta je manja, sad pričamo o rukometu i košarci, i igra se rukama, u nešto se ubacuje, ali u stvari kad pogledate sve je potpuno drugačije i stvarno je tolika razlika. Na Eurosportu možemo sve više gledati prenose snuker mečeva, s obzirom da to nije olimpijski sport, kako je došlo do toga? Pa, snuker je drugi najpopularniji neolimpijski sport, a možda i prvi ako izuzmemo golf, i prati ga 800 miliona ljudi širom sveta, a po rejtinzima Eurosporta to je drugi najgledaniji sport, jedino je tenis gledaniji od njega, tako da ta brojka govori o tome da su i gledalci zadovoljni, a i kuća koja to sve prikazuje. Vi ste svoju prvu juniorsku titulu osvojili već sa 13 godina. Kako se rodila ta ljubav prema snukeru? Pa za to je zaslužan moj otac, koji kada je on imao 19 i 20 godina se takmičio, ali tada savez kao savez nije postojao. To je bila neka druga nesportska strana, međutim 2003. smo saznali da postoji savez koji se time bavi, koji to organizuje. Video sam da mi to ide, spontano je sve to krenulo, a volite se, bavite svime onom što vam dobro ide i eto i prve medalje vrlo brzo, pa se posle nastavilo. Da li je on bio vaš uzor ili neko od ovih sada poznatijih igrača, ili ste ipak možda trudite da budete što originalniji u ovom sportu? On je bio uzor, ali ljudski, a ovako kao igrač on me naučio osnove, ali mnogi su tu doprineli da ja, ajde da to nazovem krađom fora i nekim drugim svojim tehnikama, to uspem da prikažem i da i ja ostvarim dobre rezultate zahvaljujući igri. Tako da broj faktora koji je uticao na to je, ne mogu ni ja da ga izanaliziram u potpunosti. Da li možete da nam objasnite kako izgleda jedan trening snuker igrača, odnosno koliko je bitna ta mentalna, koliko fizička priprema? Pa to bih volio da napomenem da taj fizički deo je vrlo, vrlo bitan i da je čovek koji je na ivici da bude veći od samog sporta, Ronnie O'Sullivan, trči dnevno 10 km. I to nije slučajno, zato što fizička sprema je nužna za dobru psihičku spremu. Vi ste videli da ne postoji vremensko ograničenje nikakvo i da taj meč može da traje po 5, 6, 7 sati, a da biste vi mogli da odigrate ono što ste utrenirali, da to sve bude na mestu, fizička sprema mora da postoji. Naravno, to je igra živaca pre svega. Jedno je biti kralj treninga, a drugo je biti čovjek koji osvaja turnire, tako da kada spojimo tu fizičku i mentalnu i dodamo još neki faktor koji nikad nećemo znati šta je, onda dobijemo jednog vrhunskog igrača, tako da, kao i u svakom sportu. Vi ste, osim što ste igrač snukera, imate i svoj klub Mr. S. Kako ste došli na tu ideju? Jeste, vlasnik sam kluba Mr. S, u okviru koga i radi, funkcioniše Mr. S, odnosno MS Academy. Pa ideja je vrlo jednostavna, mnogo ljudi se time bavi, mnogo ljudi je zainteresovano da uživa u toj klubskoj atmosferi, u snukeru, da trenira, da uči. Nekako smo sve to skupili na jedno mesto, neke druge kockice su se složili i okolnosti i sva sreća mogu da se pohvalim da radim to što volim, a to je baš velika stvar. Kakva je situacija sa snukerom izvan Beograda? Da li imamo još neki snuker klub u našoj zemlji? Imamo, mislim, u Kragujevcu, nažalost ne znam ime da vam kažem, i postoji jedan sto na Borskom jezeru, to je ostatak, igralo se Evropsko prvenstvo 2013. i to je bio ogroman turnir koji tada nije bio dovoljno medijski propraćen, to je bilo 220 ljudi iz čitave Evrope, 14 dana smešteno u hotelu. To su i amateri koje danas gledate da igraju meče sa profesionalcima, su učestvovali na tom turniru i eto, iskoristio sam to kao uvod u ovu priču, ali da, tamo imate jedan sto, čini mi se da u Novom Sadu ima još jedan, i to je jedan od ključnih koraka za omasovljenje snukera na našoj teritoriji, da svuda imamo bar po jedan sto, a normalno da bi bilo bolje da ih ima i više.
Da li postoji šansa da dovedemo nekog od velikih snuker igrača u Srbiju na taj način pa doprinesemo popularnost snukeru u našoj zemlji? Pa, jedan način na koji možemo da dovedemo, to je organizovanjem jakih turnira na koji će oni doći. Međutim, igrači na koje vi mislite su ta zaštićena grupa od njih 100 i oni se zovu profesionalci. Ceo ostatak sveta koji je ogroman u stvari se smatra amaterima. Tako da postoje neki drugi vidovi načina da ih dovedemo, to su neke vrste promocija koje bi u saradnji sa nekim sponzorima mogle da se organizuju, plati se čoveku, on dođe, odigra meč u klubu ili gde se već organizuje i na taj način popularizujemo snuker i to je moguće, ali to su pitanja za neke sponzore, oni su tu glavni da to omoguće. Snuker se u Srbiji organizovano igrao još od 2012. ali je Savez registrovan tek 2016. godine. Koliko je registrovanje Saveza pomoglo napretku snukera u našoj zemlji? Pa svaki sport mora da prati neka institucionalizacija i to po mogućstvu što brža, odnosno što kvalitetnija, da se sve radi sistematski kako treba, ne bi li se obezbedila sredstva da svi mi koji se time bavimo uspemo da imamo dovoljno novca da odemo na neki turnir, da organizujemo seminare, pohađamo neke kurseve, tako da svakako osnivanje saveza institucionalno je nužno za napredovanje i samih igrača. U Savezu imamo čak 70 registrovanih juniora, dakle ne samo u svetu i kod nas je snuker sve popularniji. Da li u dogledno vreme možemo očekivati nekog od naših igrača na TV ekranima i pored nekih najvećih snuker igrača? Kakva je procedura? Pa, da stupite u svet profesionalaca, postoje ukupno dva načina koje ja znam, možda postoji treći, igranjem određenog Q-schoola u Britaniji, kada prođete taj turnir postajete profesionalac i druga stvar je da osvojite prvenstvo ili za mlađe od 16, ili mlađe od 18, ili mlađe od 21, ili amatersko, evropsko, seniorsko. Onda dobijate ugovor na 2 godine, potpisujete da ćete biti profesionalac, putujete po svim tim turnirima i to je način da dođete. Međutim, lakši načini su ti veliki turniri koji su emitovani na Eurosportu, ali postoje kvalifikacije za njih koje su otvorenog karaktera. Platite, dođete, ako prođete 2, 3, 4 kola, pričam sada napamet kvalifikacija, eto vas na nekom stolu sa, na primjer, Ronijem, ili Selbijem ili nekim drugim igračem. Što se tiče očekivanja da neko naš tamo bude, to se nikad ne zna, ali ajde da izdvojim jednu osobu, Tadija Matijašević, to ime nadam se da ćete slušati češće u budućnosti, sutra u 4 sata ovde na našem štandu, dečak ima 8 godina, i kad budete vidjeli šta radi sa svojih 8, moćete opravdano da očekujete da sa svojih 14-15 to liči na ono što gledate na televiziji. I za kraj, Marko, koji su vaši planovi u nastavku karijere? Pa moji planovi su da se takmičim što više i sve češće, da broj učenika nastavi da se povećava kao što se i povećava i da se svi što bolje i što više družimo u klubu i zato pozivam sve ljubitelje koji gledaju to redovno da dođu i da probaju, onda će i gledanje biti još zanimljivije. Marko, hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo vas gledati na TV ekranima na Eurosportu, nadam se. Hvala vama na pozivu i na lepim željama.